Ova emisija je realizovana zahvaljujući Sekretarijatu za kulturu Autonomne pokrajine Vojvodine. Crkva Svetog Gerharda, podignuta od 1860. do 1863. godine, jedan je od najreprezentativnijih objekata u Vršcu. Sagrađena je u stilu neogotske arhitekture po planovima nepoznatog bečkog arhitekte i jedna je od najlepših i najvećih katoličkih crkava na ovim prostorima. Građevina je komponovana kao trobrodna bazilika sa snažno razvijenim transeptom na istoku koji osnovi daje oblik latinskog krsta. Enterijer crkve bogato je opremljen izrezbarenim nameštajem, ukrašen zidnim i oltarskim slikama, vitražima i skulpturama. Glavnu oltarsku palu 1863. godine naslikao je profesor Bečke akademije Peter Johan Geiger. Oni koji po prvi put kroče u crkvu Svetog Gerharda ostaju zatečeni klasičnom elegancijom, ali ona ambijentalno do kraja osvaja tek kada se crkvom prolomi čist zvuk moćnih orgulja. Poznavaoci ovog prelepog instrumenta kažu da su vršačke orgulje izuzetne po svim svojim karakteristikama i da su retki majstori koji znaju da ih restauriraju ili poprave. Pevanje i muziciranje na orguljama u Vršačkoj rimokatoličkoj crkvi pola veka je svakodnevni posao kantora Janoša Lovasa. Njegovo radno mesto je na visini od 30 metara gde su smeštene orgulje koje još nazivaju i kraljicom instrumenata. Pre 50 godina sam počeo tu da radim, pre svega kao jedan mali ministrant koji služi oko sveštenika, jer to ima i kod pravoslavne crkve. I kao dečak uvijek sam gledao gore na hor. Mene interesovalo šta su te, kako su, nisam onda još znao da vidim šta su to, kako su to cevi. I tadašnji bivši župnik, koji je već odavno umro, pre 30 i nešto godine, kaže, želiš ti da budeš kantor? Kažem, pa ja bih volio da budem. I tako je počelo. I tadašnja časna sestra Botka Margit, koja je sad već odavno u Zrenjaninu, umiru, znači u penziju je, kod nje sam počeo. Znači ona me prihvatila, i kod nje sam počeo da učim pre svega prvu godinu dana klavira, I nakon toga morao sam da idem u Zrenjanin, to jest, izvinjavam se, u Novom Sadu, u srednju muzičku školu, ali pošto ono vreme još nije bilo odsek orgulje, tako da sam morao dati ispit u Zrenjaninu kod profesora Lang Imre, koji je isto već odavno pokojnik. Znači, on isto bio i orguljaš i kantor u katedrali u Zrenjaninu, ali ujedno on je i predao kao muzički pedagog u srednju muzičku školu u Zrenjaninu. Tako kod njega sam položio ispit. Nakon ispita naravno sam se vratio u Vršcu i tu sam počeo moj život do dan danas. Niste imali ni jednog dana predaha, je li tako? Čak dok ste bili u vojsci samo. Da li je bilo tada prekida? Da, jedino bilo prekida u vojsci i naravno, sad nije lepo da se kaže naravno, bolest ko bolest, normalno. Ali dok sam bio u vojsci, imao sam jednog, to je tadašnji župnik, je našao jednog zamenika koji je to došao ovdje u Vršcu i zamenio mene dok sam bio u vojsci. A interesantno, taj kantor koji je došao u Vršcu da me zameni, tu se oženio. Inače, on je rodom iz Ade, znači iz Bačke, iz Ade. Tu je našao njenu sadašnju ženu i on je isto bio kantor. I on je me tu zamenio i kad sam se ja vratio iz vojske, naravno, posle su oni otišli u Nemačku i sad pre godinu i po dana su se vratili, sad živite tu u Vršcu. Istorija orgulja vodi u daleku prošlost. Njihove preteče su dalekoistočni instrumenti, kineski šeng i japanski šo, a od antičkih se smatra panova frula. Prvi direktni predak orgulja je grčki, odnosno rimski instrument hidraulos. Do 15. veka orgulje su se jako proširile po zapadnoj i srednjoj Evropi, a imaju više manuala i pedala.
Tokom renesanse orgulje doživljavaju veliki procvat. Tehnički se usavršavaju i dobijaju nove zvučne boje. Zlatno doba im počinje u 17. veku, kada prestaju da gube svoju dotadašnju jedinu ulogu, praćenje crkvenog pevanja. U doba klasicizma orgulje su izgubile svoj dotadašnji značaj, ali u doba romantizma ponovo doživljavaju uspon, ali u novoj formi. Do romantizma su građane isključivo sa mehaničkom trakturom, ali u 19. veku je otkrivena pneumatika koja je zamenila mehaničku trakturu. To je omogućilo proširivanje orgulja, pa su dobile zvuk i snagu velikog simfonijskog orkestra. Za orgulje kažu da je kraljica instrumenata. Da, tačno. Orgulje su zaista kraljica instrumenata. Šta više, orgulje se spominje već pre Isusa Hrista, takozvane vodene orgulje. Sad na koji način su funkcionišali, to zaista ne mogu vam reći, ali već su postale orgulje pre Isusa Hrista. Naravno, orgulje postoje male orgulje, velike, srednje i velike. Ove naše vršačke pripadaju u srednju. Jer imaju jednu klavijatura, 2, 3, 4, pa 5. To su najveće orgulje sa 5 klavijaturom. To imamo u Mađarskoj, u Segedinu, ima u Budimpešti, naravno i u Nemačkoj. Tamo su te velike, čuvene velike orgulje. Ali ove naše su isto velike i svi ste već čuli naravno zvuk ove naše vršačke orgulje. Da li je teško svirati ovaj instrument, ali je teško naučiti da se svira? Pa naučiti jeste da teško, jer tu se ne svira samo sa rukom, nego i sa nogama, to jest ima dole pedale. Kako bi rekli, tu se svira i glavom, i nogom, i rukom. Verovatno vam je poznata profesorica Antonija Pešić, verovatno znate koji vodi hor penzionera, i ona je jednom decama objasnila kako se svira na orguljama i ona je rekla, znate, draga deco, na orguljama se svira rukom, nogom i glavom. I deca gledaju, pa kako glavom? Pa ajde, poneko objasni, pa sa glavom moraš da gledaš note, da čitaš, znaš, jel? I tako, teško je naučiti, teško je. Od svih orgulja koje je radionica Wegenstein izgradila u Vojvodini, ovo su možda najveće, a u svakom slučaju najmoćnije, jer su u potpunoj harmoniji sa akustičnim uslovima građevine u kojoj se nalaze. Ove orgulje su iz Temešvara, znači sagrađeni 1913. godine u Temešvaru, porodica Wegenstein, firma Wegenstein, znači iz Temešvara su doneli orgulje ovde. Inače, južni Banat može se reći da većinom su Wegensteinove orgulje. Ta firma više u Temešvaru ne postoji, a predaka, navodno sam čuo da ima u Nemačkoj, ali ne bavi se graditelje orgulje, nego navodno su profesori muzike. Da. I da vam kažem, to su treće orgulje ovdje u ovoj velikoj katedrali. Prve orgulje su prebačene iz te male crkvice iz 1728. godine. To su bile verovatno male orgulje. Druge orgulje su iz 1885. ako se ne varam, a ove su iz 1913. godine. Još funkcionišu, ali čekaju
dobrog majstora. Znači, treba jedan generalni popravak. To sam i htjela da vas pitam, da li su imale i doživjele neke prepravke od kako su stigle ovde u katedralu? Da. Od kad sam ja ovde, drugi popravak je bilo pre bombardovanja. 1998. 99. 99. je bilo bombardovanje. Znači, 98. Tadašnji čuveni majstori iz Mađarske, iz Pečuha, oni su radili. Od tada do dan danas nije nikakve popravke bile. Čekamo, naravno čekamo pare. Zato što su orgulje jako skup instrument, a i popravke isto. Tako da ne znamo kakve cene nudinu s nama. Jer bili su ovde pre jedno 3-4 godinu nazad, bilo jedan čuveni firma iz Nemačke, iz Beča, to jest iz Minhana, ali takve cene su dali da, bolje da ne kažem. Nemojte. Tadašnji župnik, sećate se, Đuriš Laslo, kaže, sedi, da ti ne padneš u nesvijest koliko su tražili, kažem, to je nemoguće. Ali dobro, o tom potom. Sofisticiranim i prodornim zvukom orgulja ispratio je mnogo duša na onaj svet. Novim životima ulivao veru u bolje sutra, mladencima prenosio Božje zavete, a božićnim i uskršnjim misama davao poseban svetovni smisao. Janoš Lovas, kantor u Rimokatoličkoj crkvi Sveti Gerhard u Vršcu, već pola veka sa visine bdi nad katoličkim vernicima grada pod Kulom, svirajući moćno muzičko oružje koje sve razoružava. Pored vernika u katedralu svraćaju ljubitelji klasične i duhovne muzike. U programu svih turističkih grupa koje posećaju Vršac, neizostavna je poseta monumentalnoj gotskoj građevini, kao i kantorovo sviranje i pevanje. Osim sviranja na bogosluženjima, Lovas je održao mnogo koncerata klasične muzike u ovom prelepom monumentalnom gotskom verskom zdanju iz 19. veka. Tada uglavnom svira Baha, Beethovena, Mozarta, Brucknera, ali i profesionalni orguljaši u našoj zemlji mogu se nabrojati na prstima jedne ruke.
Nema mnogo umetnika, mogu slobodno tako da kažem, koji se bave ovom vrstom muziciranja, dakle sviranja na orguljama. Međutim, ja sam čula da vi već pripremate jednog mladića polako, da li se obučava za sviranje na ovim orguljama? Nije mladić, on je već oženjen čovjek, ali nažalost izgleda odstupio. Zbog čega? Odustao je od toga? Odustao. Počeo da ide kod Pešićke da uči godinu dana ili dve i jednostavno sad. Prekinuo. Da li možda postoji neki potencijalna osoba koja će da vas nasledi? Da li imate nekoga u planu? Pa verovatno da li se nekom dopada da je pokazao interesovanje? Dobro, znate da imamo vrstu još jednu orguljašicu, verovatno vam je poznata Đorđević Brankica, a ona i sad momentalno predaje u srednju muzičku školu Josip Marinković. Sad, da li će on nekada ovde svirati ili neće, to ne znamo. Ona je još mlada, ko zna gde će da ide kasnije, možda će ostati ovdje u Vršcu, ko zna kad se danas, sutra kad se udaje, ne zna se. Tako da momentalno nemamo naslednika. Dobro, ja se iskreno nadam, šteta bi bilo da ova prelepa katedrala ostane bez naslednika i bez orguljaša, kantora, tačno. Vi ste brojne koncerte održali u ovom prostoru. Da, 1985, ako se ne varam, to bi bio prvi koncert. Ne znam da ste vi već radili tada ovdje u Vršcu, ali to mi je bio prvi koncert kad sam morao da pratim, verovatno ste čuli za Števčić Milana, njena supruga, Stevčić Karme Stevčić iz Porto Rika, da. Znači, to mi je bio prvi koncert kad sam morao kao jednu opersku pevačicu da pratim. Nije bilo baš lako. Da, baš sam htjela da vas pita, kako ste se snašli? Pa, mjesec dana smo vežbali, probali svaki dan na taj koncert. Ipak drugo, kad ja sam sebe pratim, pa ako pogrešim, ali ipak jednu opersku pevačicu pratiti, Boga mi nije baš bilo svejedno. Ali o tom potom, znači to mi je bio prvi koncert i do dan danas, to jest ove godine, jer kad sam imao moj 50-godišnjici koncert, možda se reći, to je meni već 5. 6. koncert i 3 koncerta sam imao u blizini Vršca, to jest u Beloj crkvi. I brojni drugi muzičari dolazili su ovdje u ovaj prelep ambijent i održavali svoje koncerte koji su uvek bili posećeni. Da, naravno nisam samo ja jedini ovdje. Znate da je bilo i hor iz Beograda kad je dirigovala Darinka Matić-Marović i bili su čak iz inostranstva, jedan hor iz Mađarske, sad ne mogu se setiti tačno koje godine, tako da, eto, bilo je.
Lepo je, znači, kada je Božić, kada je Uskrs, kada su verski praznici tako značajni, ovde je poseban duh i posebna atmosfera. Posebno, naravno, za ponoćnu misiju koju ćemo sad, naravno, u subotu na ponoću, biti sve svečano osvetljenja i, naravno, zasviraju orgulje i sve one lepe, čuvene božićne pesme, to bit će zaista lepo. I svi znamo da Božić to je jedan porodični praznik i najlepši. Svi znamo kad kući rodi se dete, kako je veselje u porodici, a Isus se rodila, i ćemo da se radujemo svi zajedno i naravno zasvirat će ove naše velike vrčeške orgulje.